Hello student, class 8 mathematics की video series episode number 11 का episode number 11 सिदा कोई properties of rational number की associative property की मनुंग दा ममांग दा कोई ने येंगी बसे कोई की whole number की येंगरे का अदुगा integer की सु येंगरे अदुगा episode number 11 जना कोई rational number की येंगसे rational number सिदा associative ओइबो ओइदबो का हदी rational number सिंगी मरकता का addition तौबगी अदुगा subtraction तौबगी multiplication तौबगी अदुगा division का हारिबो operation मरिसिदा कोई करम करम बा operation दा associative ओइगे नत्रगा करम बा कनोदना कोगी associative ओइदबा हदो जेंगमिनसे associative करीनो है वैसे तो कोई ममांगी previous video सिंग दा कोई नहीं नगरे का video number 9 and 10 दा जिंग video मैम अदु तगी कोई ज्ञान ताबंग गनी का अदु कोई rational number सिते कईनो सिते कोई हाना खंगरे अदु rational number अनि गी rational number सिंगी मरकता कोइना addition तौबो मतमदा associative ओइ दे है वैसे कोई सरापो में जिंग मिनसी का associative ओइ बाइसे कईनो का यदि grouping का कोइना addition तौबो मतमदा नत्रगा subtraction तौबो मतमदा अदुगा division दा any operation में तौबो मतमदा यदि grouping सेमगा न तौबो दुनी बका अदु operation तौबो दुनी grouping से कोइना change तौरगा सुका कोई grouping से change तौरगा सु मागी से कनो से region दे change तौदबा हाइबने से example होइना -2/3 plus 3/5 plus -5/6 का आई रिवर्स सिगी हनो अहुम से कोई rational number अहुम से प्लस तौबो से सी कमाइन तारा केबदा -9/10 ताई कमाइन नो सिगी मनुंग दो कोगी ब्रैकेट की मनुंग दे लैदि से सी हानो ऑपरेशन तौबो हाइबनिबा सी ब्रैकेट न हाइसे का अदि -2/3 प्लस को 5 का 6 का गी कोई एलसीएम लौरगदी को 30 तारे अदुगा 5 ना 30 दे डिवाइड तौरे क्या थोंगे 6 थोंगे 6 into 3 को 6 into 3 दे क्या हो रहे 18 को अदुगा 5 into 5 25 को 18 minus 25 है रगदी -7 रिमेनिंग दे कोई फंग का अदु अनि से प्लस तौरगदी 3 and 30 की एलसीएम लौरगदी कोई 30 हम ताजरे को 3 सिना 30 दे डिवाइड तौरे क्या फंगे 10 को 10 फंगे 10 into 2 दी 20 को -20 and -7 -27 तारे को अनिसी मथंग मखा 3 ना अनि मक्सी कोगी कॉमन फैक्टर ओइबनिना 3 लोने कथला कांदा -9/10 तारे नचा सिमा अद अनि सुबुदा कोइ नंको महारिबसिगी सेम अखोगी rational number अहुम से सिदा अहानबुदा कोइ ग्रुपिंग सेम गइसे 3/5 plus 5/6 द सेम गिबने हंदंगना -2/3 plus 3/5 सिदा हाना ग्रुपिंग सेम से अदुगा जेंगसे को मो सिदा सेम कांदा सो कोइ रीजन से सब मानना -9/10 तागरे को -9/10 अदि कोइ grouping से हानबे सेमसु अकोमबे सेमसु मागी रीजन सब माने को कोइ grouping चेंज तौरगसु को द सुमाइना कोइना नखोगी grouping की ऑपरेशन से ग्रुप की ऑपरेंड से चेंज तौरगसु मागी रीजन दि चेंज तौदबसे सिनि बखोइना rational number की ngangसागी अखोगी एडिशन की ऑपरेशन द एसोसिएटिव ओइ हाइरक्टुनि को अदुना मसाइ कोइना grouping से ग्रुप से सीधा हाना से में को हानबदा नत्रगा अकोम से में अनि सिगी रीजन सब मानरे दैट्स व्हाई कोई करी हायनी वी फाइंड दैट एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर rational number तो एडिशन से इज एसोसिएटिव ओइ हायरे को फॉर rational number की द कोइना एडिशन ऑपरेशन से एडिशन द ऑपरेशन एडिशन से नरग ऑपरेशन तब से एसोसिएटिव ओइ हाइदिनेबा that is for any three rational numbers का any three rational number a n a b and c है a plus b plus c and b plus c का grouping सेमगा
plus C A plus B plus C ko hai ri se manai hai bani ko adu koina sida kitang koina charakpa ma khange medudi koina rational number singi marakta addition hariba operation se tawba matam da ko matam khudimakte associative oi haibni ko associativity harasai associative oi harasai ko associative oi adu kuna hen mamuta na khangna na ba isa isa gi notebook ta isa isa gi kalam pen pairaga nesten kana se ko restaurant number ahum select tawraga hariba restaurant number ahum se ko magi grouping ko group operation se makanda adu add tawraga yengbiyo yani ko add tawraga yengbiyo aduga masi associative oibra or oidabra haibasi yengbiyo ko ma'am. Okay, next is subtraction namulake. You already know that subtraction is not associative for integers. Ko then what about rational number? Hai ko na mamang the integer the ko gi kano se integer gi subtraction ta matam the associative oi de hai gare ko previous video da oi de hai gare anduna sida su oi de gi chances am wang le ko kagino haragadi minus 2 by 3 sidagi ko minus sigi ani sidagi khaidongnaraga khuna phangakuduna sida minus taw haibani ko atopa mana ani sigi operation tawraba 2 by 3 minus 4 by 5 haibasi operation tawraba matungda ko si operation tawraba matungda aduda lakwa region do adudagi minus 1 by 2 se minus taw haibani aduna khogi rational number anigi natraga rational number singi marakta khogi subtraction tawbagi result se matam khudi mukta associative oire ko kai sam hai kan integers hai ka su integers se jawre number sing se loina mak khoi rational number ne tra adu integers se khoi nam kano si associative oide haina previous video da se khoi jengrabni na rational number khuding mak khogi kano da subtraction gi kano sida operation sida ko associativity the associative se oire ko sima yare lower sima next da koi multiplication na mujeng si ko multiplication da minus 7 by 3 into 5 by 4 into 3 by 2 by 9 ko ani sida koina group operation same adugo asagi minus 7 by 3 malai jare 5 into 2 10 lai 4 into 9 ko 36 lai re ko adugo again minus 70 ani jampuri nare kya tare 108 ko going to minus 35 by 54 okay ahan bagi koina operation se akon bada kano se group sem bai ko the next time koi group se ahan bada seme minus 7 by 3 into 5 by 4 se seme aduga into 2 by 9 my region su si tare ko region se minus 35 by 54 minus 35 by 54 saman re to ita di we find that kaino hari basigi grouping sem se kona ahan bada sem ga akon bada sem su ko ani sigi region se saman re hai bani okay ani sigi saman re aduna koina observe tawbo jai medudi multiplication is associative ko multiplication is associative oi haina khoi observe tawbo jai for rational number gi damukta khoi masagi multiplication se associative oi haina khoi observe tawbo jai ko that is for any 3 rational number haibidi nangi any 3 rational number lo aduga a example na khoi gi kano da a b c hane lo rasi a into ko bracket b into c equal to bracket a into b bracket close tawsile into c haibisi matam khudim makta managani haibani ko akoina just example am khaktang lo raga sarasi de hekta multiplication oi haiba yabra ko adu sida koina
example se hanjin mayam ama lo ro jing pio ko aduga khoi sida multiplication sida khoi associative oibo or oidaba for rational number gi se hanjin check to pio ko sida example nam su pirami mana si oibre jeng haina ko 2 by 3 sini mane lai ko adu manung ge si khoi na jeng thoksi 7 ga 5 ga 35 minus 6 ga no ga di minus 20 ga 4 ko minus 24 by 35 lak tini when khoi si hoto ga di ko se noi myam si se khoi gi homework ke type ta isai gi paper da to hoto pi aduga manana tabri yengo ko aina hotpa di ani se manana phange ko adu ani se manai ko aduna se khoina multiplication is associative for rational numbers hai ko next da koi division na mu jeng se division si da khoi ni jeng ko matam da mamang da khoi division si kai dog gi bano integers ki da associative oi gi de ko integers da si associative oi da bani na si da su associative oi roi haina hai bi ai ko kadi gino integers hari ban the lady ban numbers mayam do adasu rational number ni to rational number ni aduna integers da koina oi da bani na rational number da su ibum thokte ko do khoi yengsi let us see ko 1 by 2 divided by bracket ko se le aduga bracket open tawre minus 1 by 3 divided by 2 by 5 bracket close ko again equal to akon bada group same sina ko next to koi ahan bada same si bracket open 1 by 2 divided by minus 1 by 3 bracket close divided by 2 by 5 ko left hand side ki khoi anu putho jeng asi 1 by 2 divided by this have the equal to 1 by 2 divided by ko minus 1 by 3 into all of matam da sige divided by sin into all of matam da ma get next the lay rational number se fraction se ko mathang ka on thok ni ko sida khoi divided by dagi into the all of matam da 2 by 5 and iram se 5 by 2 and on thok kara jai ko reciprocal of 2 by 5 is 5 by 2 hai ko asagi sina into all of matam da magi si se reciprocal do gi reciprocal gi form da lak tu ni ko equal to 1 by 2 divided by ko kya tara ge sida minus 5 by 6 kamane no minus 1 ga 5 ka in multiply to kan da ko adi 1 5 ja 5 tare divided by 6 3 2 ja 6 ko so na do sakare khalasi sima ko khata na si ko na jeng ko matam da sida mu koi next da koi 1 by 2 ko aduga si mathang ko kano se divided by si into on thok si into on thok ko matam da 6 by 5 la khane minus 6 by 5 ko okay 6 to the 2 na kak pa yani kya taramani 3 ko adudi ai region do phangdi do kya no minus 3 by 5 ko minus 3 by 5 phangani adu right hand side ki so koi mu puthorok ko matam da last ki sibau lai di matung da sida la ka da ngasa ki minus 3 by 5 do koi tagadru sida tararoi ko okay adu koi just example am khaktang da koi magi region se left hand side ka right hand side ka se koi manade hai bu u phangabri na ko hairiba kano se koi gi division se is not associative for rational number have ni rational number da koi division se associative oide hai na ko adu roi ba da koi conclusion oinang te jeng minaram se ko rational number gi magi properties of rational number gi properties lai basing ji marak sida associative ko associativity so hai associative properties hai si se rational number gi karam ba operation da oige hara kanda rational number sing sigi marak da addition tawu matam da associative oi aduga multiplication tawu matam da su koi associative oi subtraction and the division tawu matam da koi ko associative oi de ko ma'am yani ko adu episode number 11 sai soide loisin ge ko aduga
next episode koi ko restaurant number singi marakta maybe edition tawagi tension nabagi example khara jengmina se ko adu mayam student singna ko asai ko gi sigi hairiba kano se ko la kadoriba video sing aduga hoji hoji leiriba kano sing si makhatana kano to view aduga subscribe like and share to copy genu ko next video episode number 12 ngai mina se ko 12 13 14 15 16 mathang mathang ko mathang sequence 9 na class 8 ki loina mak cover tawna na ba sem jarakani ko thank you